Ila mau masak nasi goreng sambal cumi. Ini lagi manasin minyaknya tuh ya. Kita masukkan sambal terasinya. Wow. Masukkan cuminya. Wow. Di sini Ila pakai cuminya cuma setengah kilo aja ya. Masukkan bakso ya, kita pakai bakso teman-teman. Masukkan telur. Wow. Uhuy. Wow. Masukkan nasi. Nasinya 2 centong aja. Masukkan garam. Aduk rata. Masukkan kecap. Uhuy. Tamis kan ya. Das gitu loh teman-teman. Masukkan daun kemangi. Ila suka daun kemangi teman-teman. Jadi nasi gorengnya pakai daun kemangi aja ya. Wow. Jadi deh. Jadi teman-teman, ini nasi goreng sambal cumi ala Ila Laila tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini Ila mau makan. Ila udah lapar nih ya. Ila udah bikin nasi goreng. Teman-teman, ini nasi goreng sambal cumi. Wow. Wow. Nasi goreng sambal cumi. Edel. Banyak banget. Di sini Ila pakai lalapan. Lalapan nah teman-teman. Ila tambahkan kerupuk. Kerupuk. Oke teman-teman, kalau begitu neng mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hambak bayu neng udah lapar. Cumi. Bakso. Ini telur. Ini daun kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuminya gede. Enak.
Cumi baso. Nasi goreng sambal cumi nanguna. Kepala cumi. Bakso sapi. Cumi, daun kemangi sama nasi goreng. Kepala cumi. Pokoknya ngunah pisan ya mah. Cumi nak. Cumi.
Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Makan nasi goreng sambal cuminya udah habis, sama lalapan mentahnya udah habis, teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Sampai di sini dulu video ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.